tano giki no gwikirira mukonde ati ni maikitie gucuka miti yao acio ni murirukia wa tigiti wa kiama kia Jubilee uria wikirie kura yake thukuru-ini wa St Paul's haria tuma mwena wa haria tukwaritie nawe mbere ya tuingirite thini wa umemereke uyu wa ihinda riri murirukia wa tigiti wa kiama gia CCK kiria gikoragwo gitongoria ni mutongoria wa bobunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria ni arikia guikia muti wake aumagaritio ni Esther Mwihaki MCA wa Gaturi uri rugamirire timu ya kiama gia CCK thini wa ithurano ici na muno makiria kunyabara fango mugima uria tambroketie na acio ri ni magathiririe IBC ni tondu wa uigiririki uria ithiete na mbere na kuonania gukinyiria riu mafitha IBC uria marateithiriria kuhuthiria aikia akura gicugini wodi-ini ino ya Kiago mutaratara mugima wa guikia kura andu maingira guku ndagika 5 ni ona ni nyingi mundu arakorwo arikitie mihango ino ya guikia kura na gatonyerera wirongi kiria Esther Mwihaki arikia gututariria ni ati akiriunga thini wa wodi ino ya Kiago ni marona ta mwena wa rugongo uria utakoragwo na aikia akura ingi nikuo andu ingi meyumiritie na njira nyingi mwena wa Kianda uria ukoragwo na aikia kura anini matiri maretikira kwiyumira na ukinyiria riu no gwikire mukonde ati na guku turi nuthu ya aikia akura ni marikitie gucuka miti yao na IBC iroiga ati iyo ni namba nene muno ya andu meyumiritie na marathie na mbere na kwiyumiria thini wa githurano kinini ta hau tuma muriuki wa mucoki turatathi kana mafuku mana magoikia kura ni mekuhuthiritwo ifuku rimwe rikoragwo na kura 50 uguo ni kuga ati andu 200 thini wa session imwe ni mekurikitie gucuka miti yao gugikinyiria thaa 7 cia miaraho uguo ni kuga ati tugithie mathaa mana mau matigarite andu ni megukorwo meyumiritie na ni kuga ati wodi ya Kiago yaya gukorwo na aikia akura ingi meyumiritie thini wa githurano giki no turathi na mbere na kunyabara maundu mangi gutiri kiundu ki nene kiyumiritie otiga maafitha eri marekwirwo ni ya UDA maikirio ngono ni maafitha a borithi na mbeca cikwirikanaga ati cia gukorwo ni cia kuhaka aikia akura IBC irikitie kuhinga murango wa gwika campaign ni kuga gutire mundu wagire gukorwo agithie na mbere na kuha muingi wagire gukorwo ukirekwo witwire matua mao no thengia uguo na mbura gutire kindu kingi gikoretwo gikiyumiria kinene thini wa mubango uyu urathie na mbere toria IBC iraufangite machine ciothe iraruta wira register iraruta wira gutire mundu thiete ugacokithio mafitha a borithi mathiete na mbere na kugacirithia mihango ya ugitiri thini wa session ciothe 26 na kiria atongoria akaunti ya Meru muno makiria wodi ya Kiago marori aria mateyumiritie ni Mathare mweke wa mathaa mataingihite mana maria matigarite maria mehaha mbere itu metikire kwiyumiria gutua matua mao nigetha matigirire ati muhotani wa bitikeno akianirirwo megukorwo matemete itua riao uguo no kwanirira muriko wa mucoki na kuririkania ikaria Kiago ati ihinda-ini rinyihiire mathaa mana mihango ino igukorwo ikihingwo tondu hakuhi ceceni ciothe 26 cihingurirwo ithaa riria riagiriire uguo ni kuga thinacara cia rucini na thaa 11 ciothe cigukorwo cikihingwo niguo mitaro ya mihango ya utari wa kura ikorwo igithie na mbere uguo aria mateyumiritie no ritana ria muico makro makeyumiria mateme itua riao na ithuĩ tugukorwo twambikite kambe itu o wega gutigirira ati mihango ino ikiambiriria ya gutara kura ikiambiriria ni twakumemerekeria na muno makiria muhotani wa giturwa giki akianirirwo tugukorwo tugikurehera na njira igwete. Thank you muno gatho cia mwanya mundu gwitwa Nyambura ni gututariria haria mihango yo ikinyete gukinya ithaa riri ni thaa 7 na ndagika cigana na session icio igukorwo ikihingwa thaa 11 toguo twataririo. Thank you muno Nyambura ni uko tumanyithia utari wa kura ukianjiriria uria kuonererwo ari muhotani wa kihitahitano giki mohoro-ini maitu ma inoroho-ini tugikinya kuu tugikinya ithaa riu ria thaa 1 tuko tukumenyithitie haria mihango ugukorwo ikinyite tobe tuikare oro ku mwena wa Kiago riri wiki wa kura urathie na mbere nao aikari amatura ma wodi no maugite ni manogetio ni uthukangu wa mabarabara mwena uyu thina uria marauga urehetwo ni utongoria muru aikari marauga makoretwo na ihinda iritu gukua magetha mao kuma migunda-ini
ona nginya iria muno riria kwaura amugutigirekaga marauga utongoria uria uguka ubatie gwikirira hari uhoro wigi uthondeki wa farfara mbere ya meshiriti iguru ria maundu mangi oro mothe Siora tugathura ndene kiago aja wondi atujagara njire twegetia muno ntutu na mathina muno ibo kuona nyabu antu betu bote kwa thina ratu ni njire ne nyotega tengari gwita bwega tembi gambi watega ibo kuona kwa gukuruka ona kura tetheri antu baba kiago ontu ithina ri ariku iri njirene umuthe ni ngari cigana cikwameire haha ugateithiriria kurukia ngari 10 nyotagara njira no kuona kirende na biki kairongi anto te baunde eu bonde gaitira baruguru ndete kwani guthuka imuno abiana ritwa riaku meta Francis Katobu naomba mheshimiwa atapita asiburuketa ata njia aciomia kombekana atutethie no thina tukuria kuona thina tukuria tangachire merete thaiji ndaro mamurungu akaona kugura tutumia na akuruka guthuka gwa barabara eno ri kurituhitie miturire yanyu na njira iriku njira nyingi muno no tumari tutendagia mburene na nyate mburene nyo ata njira iyo toka kario nini ndaro mamurungu muno ra akuruka atutegere mbweka no tumari tutendagia biaza yetu itaja mpembe kuna mpembe na tutendagia kumbe kwendia na ndetha aji batu ithina ke thina nderi yake nyabo ataka nyabo ngobona nyabo ngobotaka njira bakole kali dukaria kintu na uko thaiji kenda tha mwana incio kawinda ote kintu barabara cihano miru yothe kana no wodi eno yanyu centro imenti no to kiago centro imenti wodi nde mu biashara ndwande na roria kwa ingioro keta centro imenti mono njira cia centro imenti cia siwas honda akora mpumite South imenti wa kadhuri murungi njira kaigwa njira kuthuka atuma antu bawe bakathithia njira nikena biashara ciumba gwita bwega baadhi tukiumia njira ya centriment itukuri ogoti na ndio antu ba centriment ri bere ogoti bwai baba tiko bakinya bate kuri ogoti no ndote biashara cio igweta ni igweta na ite ni bebe ibare thete ngombe na roke jote kunara nyuma no kona bikibiki cieria kai kura thina mtu jo kinya kagware te ageta cirero ari eria rira na turuga no kue centriment bagwa MPs na wangabana ibategerera uterwa centriment no to centriment ni nene na ni kwenda roto service tuma mono cio akiago no ntuko tuigucokia kuo mohoro ni maituma inoroho-ini tukumenyithia haria mihango ya ikia wa kura na utari igukorwo ikinyete kungina kuo thirikari iri na kibaro gia kuheana mathomo kuri a Kenya megi uguni wa njanjo ya kuhurana murimu wa COVID-19 na makiria kuria matura-ini niguo kuheria guoya uria uri na andu amwe na uria utumite mage guthie gwethana na njanjo ya COVID-19 kuringana na ngwataniro ya marigitari guku bururi-ini KMPDO thirikari ibataire itigirire njanjo ni ciatwarirwo andu gukuhe na kuria mari ta njira ya gutigirira ona aria matari na uhoti wa kumagara ni mamiona na njira huthu ritana riri ukite riri kuri na hahu ya mururumo mweru wa virus muthemba wa Omicron muingi ugithingiririo kuhanyukira njanjo niguo kwigitira na kugitira endwa ao. For all this to be done, there must be a design that is implementable, that will give the public a lot of confidence in understanding the vaccine, the virus, and have acceptability. That there's need to broaden participation of all the stakeholders, from the church leaders, from the community healthcare workers, from all the administrative leaders, so that everybody be in the know of what is happening regarding the vaccines and regarding the virus. The other thing is that Kenyans should take an initiative of their own now to actually get vaccinated. We have seen different variants of corona being seen in the country, and recently, I think yesterday, the Ministry of Health reported the Omicron variant. So cokire gava cia mwanya ni guthie na mbere na kunyitania na ithu kinya hau tukinyete tukamba tuikirie wone twamukira ndumiriri cigana na cia wonjoria twacoka tugutware kuria thiini wa kaunti ya Laikipia tukumenyithie makaya ma amwe a ikari ya kaunti